Dostlar sizlerle birlikte hey assalamualaikum dostlar sizlerle birlikte ben blogger bulan bugün bizler Server Adventure'ın 3. bölümünü sürekli bağlamamız. Al gittik. Bugün biz kanoya jasap gittin bağlamamız. 3. aralığa temiz. Kanoya. Virüf kadar gerek yok mu önce? Kanoya men 3. aralığa geldik dostlar. Lina деген новыйдан көрінеді. Оны не істеуге болады? Веревка істесе. Удочка. Амфора деген істей аламыз енді жақында. Бар глина тағы керек бізге. Каноэ бар. Удочка бар. Бізге компас керек екен ол үшін. Кет, мына жақта не бар? Ne rahat ekan dostlar. 3. aralda satlar var. Çizgilikti. Nerede ne var? Ben artacağımıza по-моему. Komps gerek arkadaşlar. Удочкамен қалай балық аулауға болады? Мына жақта арал бар. Достар, мына жақта арал таптым. Кеттік. Пекай. Dostlar. Çok boş kremayı hazır koya. Dostlar sizlerge olsun. Videomu nasıl like basarlar? Ya maya dostlar kaçtık. Tüm kaptı. Ula. Ay boy. Kaç. Yo dostlar men uyuyağım. Dostlar. Yo man. Yo sel bulmağında. Biz bilmeye kaldık dostlar. Şimdi gerekse. Erteki oluyor. Ya bol git kalırız. Uzun var. Bak denizinde. Oho. Riba yakari baba. Tane verirsin. Oho. Try. Tağda. Ama olsun balık olacak. Şu görüyor musun? Көктемде balık avlamasın. Ne istiyorsun? Şuraya. Көктемде balık avlamak gerek. Покопай землю. Beline arsız kaldı. Amfora. Rahatsız oluyorum biliyor musun dostlar?
farklı at gereken ismimiz mi? Pansir. Gerek para gerek yok. Pustaya amfora deyince. Bu arada Pamu'yun yakında olsun. Son seriyalar çok mümkün. Şimdi son sürprizde video çıkarmaya gittim. Özgen senler like basmayasınlar. Обязательно кнопку басбайсыңдар. Давайте тезірек жинақтайық. Не достар. Ораза кезіндесе бәріміз дос болып айтқанды орындап дегендей. Лайк басып кетсіңдерші ораза кезінде. Сіздермен бірге болғанмен блогер еке болған қош сау болыңыздар.